Aga jingi lekai FIFA Under 17 Women World Cup kabala long hagari India itay lekai jong gari India gila syak limbiang haga Brazil dasan laganot bat kane kadai kasin kabalai na bentagi itay lekai kenjat bol jong gari India bagin syak penlim aga neka FIFA Under 17 Women World Cup aga neka jingi lekai kabahap haga Group A ka Brazil kala yo ban kijar neng ko leng ba ka Berchon tang haga minit kabakat way pada minit ke Sao Paulo leng baga Gomez ke Brazil ke yo ban tap ya ke gol ke ar ke jongka aga kilamit kata minit ke San Paulo ke Gomez ke yo ban tap ya ke gol ke ar ke jongka bat ke balai nak benta ke Brazil aga minit ke Trapun Rio leng baga Lara ke Brazil ke yo ban tap ya ke gol ke Sao ke jongka bat shwa ban kut jingile ke ai kata ke minit ke kendai Peu plus lai Kalara ke yo ban tap ya ke gol ke ar ke jongka bat ke Basan nak benta ke Brazil leng bagan jing job kita ya lekai jong kari Brazil kila yo rung sya ke quarter final bat kin sai kendu persya bat ke Nigeria aga wei pat ke jing lekai ke bahap ke Group A ke USA kala yo ban rung sya ke quarter final den bagalala bat lim persya ya ke Morocco da sau laganot aga jing lekai ke bahap ke Group B ke Nigeria kala la bat lim ya ke Chile da ar lagawei bat leng bagan jing job ke Nigeria kala yo ban rung sya ke quarter final aga wei pat ke jing lekai ke bahap ke Group B ke Germany kala la ban lim ya ke New Zealand dan lai laga wei bat leng bagan jing job ke Germany kala yo ban rung sya ke quarter final